Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Arhen. Halo Arhen. Ada Mas Hanif, Dek Jihun, Mas Reksa. Terus ada Mas Rama, ada Mas Aji. Halo guys. Wah, banter ya guys. Ada Mas Elvan dan ada Mas Iqbal. Mas Iqbal memakai barungan Macan. wah, kepala macan Bel. Terus Mas Elvan memakai barungan wah, buntute macan. Terus ada Mas Haji memakai barungan Hiu. wah, hiu abot iki ji. Ada Mas Rama memakai barungan wah, jenggotan. Terus ada Arhen memakai barungan wah, barungan kelinci. Barungan depil. Terus Mas Hanif memakai barungan wah, singa kecil. Terus Dek Jihun memakai barungan wah, barungan hitam. Terus ada Mas Reksa memakai barungan wah, Mas Reksa memakai barungan ular. Ya dipakai Dek Jihun. Ayo Hun. Yo Dek Jihun memakai barungan hitam. Bisa nggak Hun? Wih. Astaga. Alon-alon, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya duduk ya Dek Jihun, duduk. Ya sekarang Mas Iqbal karo Mas Elvan. Ayo Bel. Karo Mbak Mana kene iki. Ayo Le. Elvan, segene Elvan. Jina war ibu, Jina war ibu. Iya. Iya. Elvan kok ngono yo? Van. Ngesake sing depan to, Van. Yo wes yo Mas Iqbal duduk. Ya saiki Mas Haji. Sorry, Mbak Rara, Mbak. Sorry, duit. Bangsane para gandaro sewu. Sumikira saka sak tengahing papan panggonan kene. Ngerti yo. Yen bumi bakal kababat kadadekke dadi kutara. Iki sensitif kok. Gumun aku ngrasakno cah. Sumikira saka sak tengahing alas gagah wangi. Ayo.
Batung ngono nak nyeluk. Ya wes yo Mas Haji. Yo Mas Rama. Yo ahen dipakai yo. Yo Mas. Diluk Mas. Ya kok kang glundung yo Bel. Iki yo piye? Bangsane Kelincine piye iki? Sumikira saka sak tengahing papan panggonan kene. Ya wes yo Mas Rama duduk. Ngerti yo. Yo Mas Reksa. Karo Mas Henip. Ayo le. Iya. Iya. Iqbal. Bel. Berungane singo leboke Bel. Sing kidul. Leboke sak kaine to yo. Yo. Turokke mlumah ngono. Ya wes yo Mas Henip karo Mas Reksa. Ayo Dek Jiun. Oke, guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe juga.